Obuhingi Noburiisa n'obukuki bwo Ebosako. Ya TV West nehinda nimfutanjira ha program y'Obuhingi Noburiisa turi mu cyaro cya Kirumba mpumude omuri Lyantonde kandi natayayira Patrick Mubiru ogu no muhingi wa cabbage rizoba tuza kwega kwinga cabbage twabanza twatereza umwanya oguturahingeho cabbage okhinga hamwe no kutereza intabere urode noreba umusigaza ha rubaju rwanje na Patrick twananyikano akagamba nayo kwatramu twatereza intabire ihituratekemu ensugo za cabbage hato kuno kusiga reno kubyara naija kubyara bwa nyuma ensugo zamara kukura zikaterera program n'Obuhingi Noburiisa umuhereza wawe ndi Ivan Tusiime rekanyakire Mubiru Patrick kandi tubase kwega okutwine kubyara cabbage turi mu season yo kubyara guma aha TV West program n'Obuhingi Noburiisa twakora bed yo kutekamu ensugo za cabbage kandi nazo twagumizamu twazitekamu twatekaho n'ebinyansi aha mutwe kandi twagumizamu twashera na namizi kwenda zigumezi inamizi kandi ze omwanya murungi ahuze kubasa kukuraje Patrick yatugera ngo mbero bena naza kuba zatandikire kwimuka dere ebinyansi nabyiyaho konkanyenda kumureta kandi akatongera byinji habikwatirine na process ningashi waza kwinga cabbage akatuhamagezi agumu kugugenyine akatushobora Patrick ija tuganire turebe nakwakira aha program y'Obuhingi Noburiisa yebare twashango inamano urukora nanye nakwasaho kandi one training akwe kwinga cabbage mwene tushobore process omuntu yaza kwinga cabbage natandikata mwebare mnonga ba TV West kuntayayiraho amusero gwanje bwenu twaza kora kubyara cabbage no banza ogogira itaka icyo kubanza weza kugira itaka omangwa tekitaka cyahwa uhinga uboneza hora bedding kakwe twakora weza kuhinga hatogura embebo yawe nungi omumaduka marungi gakutunda embebo nungi weza kutunga ecyo okoreke twakora o bedding kakwe twa bedding ubanza ubonezaho osuka embebo waheza kusuka embebo osoyeka ebinyasi osukera mizi hate icyo obano mangu ecyo wakeza ombero bina ebinyasi ebintu iza tubiyaho hatubo no babwamezere bwero waheza kumera kandi tugarikateraho ekitandaro ahiguru abomusana kugira ngo angwiza guzemu muke kutaza munonga turabyaho tuke munonga ninga nkakatimba ninga nko bunyasa ahiguru dero zo zikurura muriya zaheza kusya esandemwe na nekizo tukiyaho dero yembe betandike kura atomuseriko kuza kubyara naguno bawagutebekanise sandisa tuzonga nizikumara kuba no kura ha bedi no teka omuntabere no byara ameza asatu no bano sarura yijyo niyo cabbage tine merumende izo yine kandi no mbazi ne ko sombaze muke wano fuherero musiri tekutwara sente nyingi nkebinde abo byona tukabigezaho enyanya buri kimwe konkosanga no teka munonga abwembera ya hateruho kandi osanga otakwihamo konkati yo cabbage no tekamu sente nke konka kandi osanga wihamu akasente karunja kuba no takozise sente nyingi kandi nemero mona yo timingi munonga akora bed nareba no tero burayinizo tamwembebo nugo muringo gonko yine kubyara mwembebo ato wotaziterire mu burayini abo kuba atanazishika bonde ziriyana konkati abo kugira ngo no babura ubuto kwe kutandika kumera bwatandikiro murayini atake warake tukusigarwa gatetata hatizo nhoze kuguma nazigomokera kandi noza kusanga twaza kuzikuramo zona zishikine aburayini buri bwo twasigamu na no mwe twaziteka hato wazigero tuzona wazanaga murumwe hati nkiziretera kubura hezi ikiza kandi osanga zariyana zikiri ya bed hato bundo burayini hari bwo twasiga hari yarwagati akona ko kurabamu wano ufuherera hamizi hato agamizi geto wataho buri mwazi tuzaguma tuize tuongereho ki amizi kweze yabyo birobina
tukusukera amizi kandi natwabusuru nabo tugaruka tuguma turabya hamizi make kureka wowe inenzura yanegwa ubu tukuteka homizi konka arogumiza makasana tuguma turabya hamizi buri mwazyo nubo tukuma teka hamizi buri mwazyo nabo tarinkani usukera hamizi make hatukuriya hansi bubasa kugira obufuki bubasa kwimuka ati rero umusoro gwo kuza kubyara mwezi gwo no gutebekana sota atubona heza kubedinga atubaza kutandika kutebekanisa omusiri atubaza kutandika kuhinga omusandisa tuzaza kukoza kugwiha bedi n'omusiri nuguza kuba gwahwire ati ntutembo bwina rero twahiza kutimba obwina omusandenke ya kabiri ntandika kutimba obwina ya kasatu yakwika tuba ntukura bedi tukubyara omuntu abiri nabwe ntabire twatunga omugisambi enzura yetakagwire okuba twinde pampu n'empira tubanza teramwa amizi hati rero tugatera munka omwazyo akasese tukera ntubyara konka twatwine enzura kandi obo tukutera amizi obo ntukozesa agenzura hakira harungi rero obo twaheza kuzibyara omusiri hariho enzura nizikwata kandi yetariho nabwo ntuguma ntera amizi kweza nk'ebiro bina nizibanza zakwata rero tutegereze enzura umusiro naho no tehera rayinizi no bwina no murayini no temo bwina omurayini futemwe necweka hari emwe necweka so kabeje nko kuba no gibyara no timba futi emwe necweka ekinde kindo opima futemwe necweka otimba futemwe necweka otimba pako umusiro gwona kubaguri omurayini nonje ikina kwingana ki akina nkaka kagufu munonga nkako kuroba kutema obwe bichori okuba tikikasya nafuta hansi nkakarikache kiba kitari kiringo munonga mbwe notere mfuka nkemwemwe uri kugenda ateje mbebo yitwa Tom narebe erinka buru kwero kwakayaka atejo ni mbebo ki atejo nibageta Gloria F1 niyo tukubyara ati bakagiboneza mukare nangwa ntubasime kerimbi ko yari tugibyara irwara endware bakwetango nikisanja kunkati kwe twayeterire omuranga babonezamo ati nungi nambwe nko kurebeze enkuru zona noranga tuzine mu kisanja yona ati kireka ngwembe bejo atukagesiga kabanungi munonga kiba kweta Gloria niyo tukubyara abo kuba yo nkwe kukura te kubaruka nkezinde mbibo inenzo zo kusanga kasite kureti ya bumba atosanga yabarukira hagati kunkati Gloria te kubaruka kandi nabaguze nibagikunda munonga uko kwe kuzamudara atema rubwire buringwa bakiriyo baguza kandi zindi osanga yaheze bironka bibiro bisatu osanga yona netetemeti konka Gloria yo egumere nakatare muno bagikunda munonga waba nugireba nene yakukana zindi enane yakukana munonga netana nezindi nenkoma yayo yo nore yangu netana nezindi na no kuguma kwayo netana nezindi yo nebitana mbeshata umusiro gwayo nagwe no tika mu ibinyanso go umusiro gwayo go twarekera bedi yonka ukasitote mu bwina ikikuru no kutunga mizi na nakabazi kakakoko tine kindi cyo kuteka muto kwarekera nkenyanya yo kabeje tuba kujarekera no bitema byara atecyo kiba cyaho usarura bwanyuma ya mezi asatu nota mu kiriso mwitakiwe kirisa ine kubasa kusanga hatari harungi hatitekamu ubundi tukozesa karimbo yenkoko ubundi tukozesa ebyo bizungu NPK tutiyomboye no kurugerera nkakuware bita kariya ukweri ninga koyesere urubikire ryarikere runye n'wakobotatiremo nabunze basa kutambura kunko kuteka muzona kiziyamba kurura amurundo gumwe abo kubace kigimusa nkizimusya omurundo gumwe bure kucyara nabunze teka mwezo nkakarimbwe yo nungi munonga akugira ngo nebera kukurugamo ati yo nera kubimusya wagita munkerizo kuza kweze sande yo karimbo yenkoko yo neba yakozere kunkati kandi kamasagente wagatamu kandi gonki gatwara ubwire buringwa kuza katutandika kora iya meza abiri ngagagizire gahwire hatekiza kutandika kusika kandi gawa yakozere ati ncyo kikose bije musabikura kusya no kutandikiraho no gukora ato oriyo no byara turiyo mu season niyo yenyine ninga season niyo yenyine target yitu no kugira ngo atenzura networeka ngo etandikire gwa dete kabire nyingi kunkana tureba ngo misa aho ko twaza kuzamu ku 11 ku 12 aho tuba turiyo mu nzura reka nkati nkeze nkuruzo zoizo tukazibyara umucyanda
abo kugira ngo tukatandikana amizi aho kuba tukatwina amizi twine damu tukutera na pampo kunkatezi ntumaya ngo enzura kwegumezamo kuba n'ububwere bwayo atezi tukuzifuherera amizi naziza kuguma ahanzura yonka nazitambura naza kutwara amezi angahe kuzisharura ataha bedi yaza kweze sandi 3 tugiyeho tubyare atezi sandi 3 zahiza kuwa rero twatemo bwina twatekamo atobuntu tuba tuzihereza amezi 3 kugitaho ubwo kwa bed kwingana nka kumwe gaba mezana kuko twatuzihirege bije musabirungi zitungire enzura nungi ziba ziri mu mezi byona na bed na no kusarura byona ne babiri hagati ya mezi nka 3 n'ecweka tuba nsarura zine season zinyinje ninga iwe kugira ngo uri hanse burukire none uhinga none uhinga yatunyohe nkwendera nho kwingira nyoti nyine kugira ngo na season ahe kugerera ngo atogwo musera naza kuyihamwe iki kandi atimbasa kubyara aho kuba timfutegereza aho kuba nyine damu y'amizi kandi impira nzine na pampo rero nyohe nkwendera kubyara nto kubyara nkatera amezi utine pira utine damu no muhabura wo kwinga wireke kabeji no kwinga nkoko kwezi kwe turiyo tuhinga tutandiko kwa mwenda umwumwe akabyaro umwaka tungenzo yo kwa mwenda yo kwikumi atejo nane mara kuba naiza kabeji yatine mizi konka wo ina mizi okwendera kubyara nto kugerota nto kubyara je season yo mukwakana y'injura nayo iyo mukwakana nayo no basa kubyara konka tuno season zikahinduka ebiro byo kuba no mangu enzura neza gwa kandi usanga enzura yabura atecho nacyo kikuretera abahingi bingi kuferwa ebihingwa byabo abo kuba hatuburiya tukatumanya ngo ukwezi kwa kasatu no kwa kana no kwa katano nenzura okwa mukaga no kwa musanzu aho no kwa munana tuba turiyo mukasana kunka toche bibara toche bibasa ate no kutekayo bwe no kurya ngo wataho bwengi bwo kuronda amizi no wakubasa aho kubenzura ate negwa mutunga gwona gwirukanga kugenda kunka worembekera amizi no basa kurembeka ko batari ebevera byo bakutunda wotimbire kina cyawe no basa kurembeka amizi gawe nawe wahinga kaki wo ina amizi no basa keza abukuba no bo ina amizi kandi hatanaga amizi ngakuyamba habukuba ku bedding ate bedding keji mbese wotine amizi tokaje bedding wabyara wotine amizi tokaza kwasa kunka zahiza kwata ubundi ukagumizamu osaba mukama kwereze enzuro mbwire rero zigumiza muzikora ashimbe na kabeji tuzine bizubi wazireberemo ebizubu bye nazireberemo atinka ko nagambira ngwembe bo niye kucira kubana yergaho buzubu konka tuguroriya atekera nungi teine bizubu wanogura omubazi murungi omuduka nungi ukagufuhiraho gwo bukoko tine kizubu cyamane ecya kabeji cyine nke bindi bihingwa abukuba tekuterwarho nkenyanya ukubenyanya nazo tuzine kunka obwire bwo rume rwaba rwingi uruho rubona ruzitera atosanga zahinduruza ebibabi kunka yo kabeji etakatungire burwire bundi bwona yo yekirije etakatungire bundi burwire kikuru babakozire gembe bononje ariko kushanga kabeji nkamapapagara kagafumafu mu kirezine n'ubukoko buzetorire ebizube byo tokabirebere atezo no bawazifuhire kubi ubwo bukoko nibwo bukufumura amapapa nibo bukugeretera kugifumura ninga bafuhizi bane bafuhira kubi nambwe nitwo mutuzine muno wana oraba mu musirino ine yo kubugana atomanga umwana wabira hekere bomba yagiguruka atka kakoko nakagizamu aho kubato kufuhira umusero gwagura umuhango wine mitware 5 ya kabeji atabafuhizi bane bafuhira ine bakutambuka na wata harebere nko mundu ateje kwa kugitambuka akakoko nambwe no sanga kagifumwire konkati wana ufuhira burwanyuma rwa sande ati no karwansa akorera nkafa usanga atine kakokona ninga bibabyone bifumukire bweno ine kufuhira bursande kurembo warabya mumbazi bursande kurabya mumbazi to kufuhira na mirundi minja ko wasfuhire mirundi nkena ecyonka nkibankimara okuba wasfuhira rokwezi akakokona kakatakizamu ziba zitamburaho ziba zirije bweno fuhira mu kwezi kumwe no kufuhira mirundi nkena ukaba waheza okuba wafuhira sande kafuhire ya kabiri kafuhire ya kasatu kafuhire ya kana two kwezi ataho nuwa kweza kandi ukundi kwezi kandi ukagaruka karabya mu murundi nkagumwe atano ko mukusarura atobunde bije musabi wanombuza inebo tukuba itakari yarungi nkeri kuwareba kandi hati ntukosa ebyahiguru ine byahiguru bye tukufuhire byamizi
hati bitabura omurikariya kakakoko hati byona usanga kabeji yagomoka yabaje byumusabira bo mu mizi birabo mu mizi usukabikora higurwa kabeji yenyine usukera mbwenu gifuherera hati iki kigemusa yone kinywa hati nacyo kigiretera kuba cyango hati wotakozise byo mu itaka no wasakoza iki cyahigure cyo cyamizi nacyo nkikoraje program n'obuhingi Noburiisa kandi turi ha kwega okwinga cabbage. Cabbage ni kimwe aha kintu ekitwareba ngu tikikwetaga mani mingi, tikikwetaga mbazi mingi, tikikwetaga sente nyingi. Patrick nko kwariyo natushobora mbwena yenda tuhumureho tuzagumiza mutwe mweyongeza ni nkuzisya ngu twine aba able financial services abantu bateka mu sente program yiti y'obuhingi Noburiisa bino buhereza bwa sente no basa kwiro sente asumu yawe no basa kutero sente asumu yawe na nebindi babasa kwaroni eyo kwinga eyo kombeka nebindi byinji mbwene icyerra aba able financial services wabano yitaga obuhwezo bwa sente katumureho nitugaruka na Patrick Otakarwa. Arabwo kushanga cabbage nko munde junzire cyonkeretwa ki ate cyonkeretwa ubunde gembe bombi nkejo kasanja inagambire kwe kwata kasanja ate izundira kimwe kurugera kimwe kuri yo munda cyona kizunda ate icyo nacyo n'obuzibu ninga yari wakakokako nako nikagiriya yona na yezunda sombwe hati yetarwire kasanje ejo nka kweri embe bononye ko bagiterereze gloria ate aho icyo dokizibu to kakireba icyo kuzunda atokuzunda no wagiro mbaza muke ninga yonka ebe yabire erumo burwire nkayonka nkakabeji nkabedi kunka yitine ecyo tekabasa kuzunda nindebo ino musoro muhango ati no maruzi uzuguza ngai okuzuguza ati nkirugirira abukuba hine bwe tukubona abakuruga juba bakiza bakazitwara kunka bajuba nabo tukabatunga mu kizibu kimwe bone benda empango munonga kandi atosange nke bazi kusigira hatobundi tunga abakampara biza batema kunka nabunka ko kumanyembera obutare nebuke hatosanga ikintu kiteremwa amani mingi kandi omukuza kusarura kandi osanga sente zarga munke bwin hati nakatare nako nsabangu kakubahine abaguzi atomusere ngugurira gorohono muhango tukaguruze tukagizireki hatabakubasa kuba nibenda kugura nugo mu gisogo kureba bakiza bakagura abuko bakabegeza roho ombwinji cabbage nene kureta kunuya wanunguza nijamusiri ati wiza musiri nkibanki kirugirira mbwene mberero ati nkeze twazingiro mu musana ati zeroho nyingi ati cye munonga buko bati ntuyihiriro mu butare nakiko mu katare nareba ko bakuguza wasanga karumuka cye wasanga bakaguza nka 15 hati nanyaha musiri yege mpango nimba ninyendangi tunde ntubantu gitunda ubundi 15 ubundi 20 ubundi siringira 10 okurugerera okukanya kwazo kwaba omukatare ninga abahingi kwe baba bingi kuba bake otera sente kuba bingi atoba omwazo mukedebo omukoreba kwawe cabbage no gitamuka shiringi zinga cabbage yemwe deni ojugoba uchwingana ki cabbage yemwe yona wakubaragura embebo kabaremera umuyona n'abahingi nogibara siringi 2 ze kuba ekutwireho sombwe ntatu wahirwa watunda siringi 10 amusiri ate kikuma isangu no wagoba siringi 8 bor cabbage ata hono yangu nkiba cyarigamo kunka kwe bikwanga no wakugitunda 5 ngona nabona otagizirota no otasazirwa ukuba no wasazi siringi 3 hata zo ncyo kurebera nguzo tuzukuyita sente nkebindi bihingwa abo kuba yo no wakugitunda 3 ona no yango ogumugobere siringi 10 hati chikoreka ngu tokuferwa tuzukuyita sente zawe nkebindi bintu okubati nkecyo kurebera henyanya ari wareba birentire henyanya tukazingaho ebafu eriyo mu mitwaro mukaga musanje kuko ko tugire kusarura yashikiro mu siringi 8 ati koreka ngu yansara so mbwenu bitiyo byo kuhingana uko biri ubundi no kitungamo ubundi cyanga so mbwenu kirugirira hambera kwere kandi abantu nabo tubasema kuba nabo tubasitami iyo kuba no barota ati ninye ndiyo mukinto mukatare nyenka buri omwe norangu natireho buryo bukurebeka ngu nawe wenkari yo nakora cyo kurangwa ye government yitu ya NRM
ekegesa egerezeho kwegesa abantu okukora hati ncho kuranga buri omwe nukuba guri omusana guri kwa mushanzo manyo tati n'inyenki n'enyenka kunka wawe kiko mukatare osanga abantu bona bagizire bata bine bwe hati ncho tukusabira nka government kuneteraho buteraho buri obwonko bwo kuronda obutare atusumbwene abanya Uganda tuza kuba twagiga hara twatunga cyo kikubura cyonko mu government yitu uko umuntu nogenda osanga yahinga ebihimba kiro y'ebihimba yo kubyara yagigura hato bwiro bunegure 15 kunkaza kubyara aza kusarura agitunda singira 12 hatoreba ngu ecyonke ecyo mbwe government yitwe nungi ko yakuturondera katare buri munya Uganda wena naza kubarije umukozi yanahura naenda gukora ngo giga hara enfuka yo tekubiya kureka ekizibwe kirumu na nebeyi na nomusana ebintu bibiri nibyo bikuretera umuhingi kurebeka ngo nahika kuperuka kasa kubi kwe bikwera ebeyi yebura kwe bikufa ebeyi yetemba hati nkecyo kureberaho ebitoki hato bwirobu tebera mu rutoki mu ntoke zona ze twine taru mu kitoke na kimwe konka kandi biriyo mbeyi aho kuba kampani batujya ngo kigure mitwaro umusanzu kandi hati biza kukanyenzura kwera kugwa byona bigire biti hati kastabeza kwizura bizo musiringiro 10 12 atosanga ngo bwe byatemba kandi batabine kandi bwe byagwa kandi batubine so mbwe hata government wo kugisabira ngo birakanye egire cyo yabikoramo we bikoramo buhunge ka upakinga kandi umunzara nko mu bantu kikabahwera bakabuyayo bakabirya icyo nco tukusaba government yonka yitu yarwanyisereza nco kikubura mukonka hasigara taronsonga yona ya atiwe ka Patrick amagezi no gashaka nkahiyago koresa mu kwinga amagezi okukira munonga ni tweteraho buri aho kuba n'undi omwebembeze ndi chairman wa NRM abwe gomboreje yampumude kandi twino kube cyo kurebera aho kuba kuba uri omwebembezi kandi ukaza enyuma yobo kwebembera nkiba kitashikire so mbwenu amagezi ntekwa garonda ubuntu tugareba TV bariyo bakora ni wogezaho kandi experience cyona no kitungira aha mu rumu gwawe gwenyini guwayigira ukwekorera n'emikono yawe okubatiriza abantu basa kukikora okikore kubi konko manya bwenki rizoba nakikora kubi ko kukigaruka mu cyakare wakigaruka mu bwasesa atosanga ikintu cyakwata yo cyabaje wakimanya kuba mu rumu gwona no gumanya uriyo no gukora gutire emikono yawe n'amagezi gawe n'amani gawe ya apegiza uzinire bahandiko ko kuhinga ko kuzisharuro ko kuzuguza imwe tubine konka kugira ngo umwe nimba ntaruhoje bundi nsigamwa abakozi konka byona nimba manya enkora yabyo kwe tukubikora tubantu bimanya insarura umanya hati nasarureze umanya utati nsazirwezi umanya utati byona tubantu bimanya byona tubatu bine tubikuratira ya plan zo misho nyinje zikwasira kwinga nonda kutarevoki ato kwinga nimba nyenda mfutere kimwe a level ya higuru abo kuba hati twine mirumendi zo twakubasa gukora abo kuba mazimage nkugambira abantu no basanga ubundi bariyo mu matahuni necyo kuriya cyonka batagizire batakine kunkata kwe mfite makabeji yanjye mwe cyo kumanyisa ngo niwe nakubanyine enzara nebasa kumara na family yanjye kuba ningirya ningira ki nimpaga ibicyore mbibe wabirana bo twerezito tubenturiya hati ebyo ebisatata ngo turiyone bihwamo ate kikumanyisa ngo wano uhinga uri utakuruga mu sereburizo baburizoba tokabura cyo kurya yadakatare nakabura kunki wori ryo inamana marunyorire base nazo nembabazi no sima mukama kunko kuhinga plan yako nyenda ngo umpengere kimwe abo kuba hati ngateze nyine kabeje nkuru abo kuba nkambedingire mitwarenda kandi ateze nkwenda kubedinga nyenda kubedinga emitwaro 5 hati nimba nyenda ngo ruhanga yambasa mbe nimpinge emitwaro nka 20 ya kabeji inebe wazihiremo ebyo kureba ngo hiro mu kabeji kabeji zetwingireho kandi takahingireho munonga okuba ubwo murundi gwanje hatugwensingire ninko gwakana konka nazo nizo zituyambereho kimwe kureka ngo ntutunga itakere hati ye turiyo ntwongerayo ntwongerayo nimbe sengereza ngo turuje ombindi byona abo kuba ngo omwana wa ngo Yesu akiza ko yabere nagenda yasanga abantu bari aho mu rukungano bari yo mu bugenyi yababuza ngo enzara kane yo kubita twine cyo kuri hasi mwaza akora ki ngo atwineho emigate 2 na vinyo akacweka kaniko kasigiremo ati yatanikira byababire bine yabitungura byaba binja abantu 10 zari yazanywa so mbwe ni hatu wano ine ko gukora ukake
ebyo kwegira ngo ma government maye tuyambe manyaregize leta manyagize leta iwe bergeho iwe tebekanse cyawe cyora tebekanse rero government yari yo kuyamba era kuyambira uko misho konkaniwe nko muntu oyeterireho amana gawe akwanka ko nagambira nkabeje nzine ate saha yona nkibaruka nintera sente zendu kwenda shombwenu konkanimba nakitunga bwamana natiremu konka wagira ngo akanguma ho nteka he mukono ntakora ati no baza kusanga amuheru gwa byona nibo kuba no bonabonesa amagara gawe na gusima watandika nanye program y'Obuhingi Noburiisa erizoba twasiba omuri mpumude mu district ya Lyantonde nasiba na Mubiru Patrick kandogo ni chairman NRM wegombo regi kandi nagumizamu ahinga byinji konkeri izoba twareba aha kuhinga cabbage twatandika tukora bed aho twata ensigo zitu za cabbage kandi ntekateka kwaraho weeks 2 naza kuhinga cabbage nazo zishanina no gumusiri uguturi ogundumu gugu gwaine nago gwa cabbage zinu zikora nizubara yoke sandi 2-3 akatandika kusharura omusiro go gunyemeriremu mbweno cabbage azihingire kumara kire karingwa yazitungire mu bukugu nko kuwari natushobora aha program kandi yatworeka unuzugoba tuzukutwara sente nyinji kandi zine amagoba minji cabbage mwino basa kugita mushiringi 2 ojiguze shiringi 10 mbwena amagoba buri cabbage aho yatoreka no basa kutunga kashiringi 8 ago tumagoba make mbweno ko wakuba warebo kwega okuhinga cabbage program y'injira hine aho yakuteka ni wono basa kutandika uhinge cabbage twine aba able financial services abantu bateka mu sente on program yito y'Obuhingi Noburiisa kandi abantu bakwereza obuhereza bwa sente yitagira yawe rukuru nirishangwa wizo bwera ambwe ni wabantu nda kubika wanda kweguza wabantu nda obuhereza bwo no bwa sente hikiraba able financial services bina matagiga ku 12 omucanga kito cya ankore buri senta baroho buri town baroho mbwe no bahikire noza kubaje ombe kwatirine na sente asafutu yahebwa ni warya ha kamera irizoba nyine Prevence Akampora producer ariyo beka kwicezo kutebeka nisibishane byo ryo noreba nyowe umuhereza wawe ndi Ivan Tusiime katurebane urwa kabiri urukwija ishahano zuzumwe TV ni yemwe muberewo Obuhingi Noburiisa bw'abantu bukwicibwaho ebosako